gegekne sekadi bulan ilo nyoman ngai muani mabuk kepayang sebilang dina gekinan ilo medagang kopi susu jajelat misi gula bali jalan kaki. Aduh manis pesan kenyam ingin nyoring pelanggan. Aduh ayo pesan bangkyang rengkyang ebok ngelantang. Duanya ledet kalak gigis genit menantang. Abu kei semut garangin kula janiloh nyoman dadi idola. Nak muani lelor yang nepuk na aloh seksi sing peduli dia pen kantong kanti sing misi ngetuhin demen kadang sabdakan kewajiban. Iloh nyoman mula duak iloh medagang ngae uyang runa tua pada megarang. Lais meseluk dagangan iloh sing tahen uduh. Lais meseluk dagangan iloh sing tahen uduh. Du manis pesan kenyam nengen nyoring pelanggan. Du ayu pesan bangkyang rengkyang ebok nelantang. Duaknya ledet galak gigi segenit menantang. Buka semut ngarangin gula janiloh nyoman dadi idola. Nak muani lelor yang nepuk nak lo seksi sing peduli geston kantong kanti sing isi ngetuhin demen kadang engsapken kewajiban. Ilo nyoman mula duak ilo medagang ngae uyang runa dua pada megarang. Lais meselu dagangan ilo sing tahen uduh. Lais meselu dagangan ilo sing tahen uduh. Jeng